Njoo nikuonyeshe jinsi ya kuweka nyonyo. Usiwe na mashaka, ni rahisi sana. Njoo. Cha kwanza utahakikisha ulishatengeneza kitu kama hicho chenye bonzi. Inakuwa tayari na shape ya nyonyo kabisa. Unaona nyonyo inakaa kabisa hapo kirahisi. Cha pili utakuwa na hizo sponji zako, hizo nyonyo ambazo unatakiwa uweke hapo. Cha kufanya hapo ni kushona. Unaweka hapo, unahakikisha inaenda kwenye aka mstari hapa chini ya nyonyo hapa. Unaweka hapo, unahakikisha isivuke hapa au isipande juu. Then unashona tu kawaida kama hivi. Simple tu. Unashona upande wa kwanza, unamia upande wa pili, hivyo kawaida tu hivyo. Unahakikisha vile vile isizidi hapo au isipande juu. Unashona na pale pia. Kwa ni rahisi sana kama unavyoona tu, unaweza, yani sio kitu kigumu. Ni hakikisha tu umepanga tu hizo bonzi vizuri, umetengeneza shape ya nyonyo vizuri na unapata kitu kizuri. Kama kuna kingine niambie, nitakuelekeza, na usisahau kunifollow.